Nita wa Mary wa Makau kuma bandu beta wa Athi Kitui County na nye ni student ni a PhD curriculum and instruction student ni a part-time lecturer and an author. Uthuthyo kwa Amanyiwa no memusi ivinda yumu itudili na COVID-19 ni kana mose mabukumo matume ivinda dino kurevise their notes isuma nenu kina sio masome pyu na alame na textbooks mende na kuandika notes sionde o mende na kusoma ahead of the teacher nikaenda hivi lama kuisaupikia na kusoka skulu wese kwitha ni makavite soma child chaka tatu nikana alama tuanya kubikia na kutumia YouTube kana kusoma from online ni buso isio muno ya kuthikithukisia na kusoma metheni makwatani na alangi ni vinda vingi yumu muno duniani ila kila umo wetu wende na kukita na uno ukuito wa COVID-19. Serikali dhitu ni ikite mitala ya kututethesia kuikinga na uno wa COVID-19. Kindu chambe ni tukuwa tuthambe moko na kibukingi muno pyu na sabuni kila ibinda. Kindu chaka ile ni tukuwa kana to keep social distance ila ni actually 1 meter apart. Kindu chaka rune tukuwa kana tuikie mask kila ibinda. Na kindu cha mwisho serikali ni aite kana kila mundu ekala musi stay at home. Ili kana mitala ino ikitu ni serikali kutethesia we mwenenthi na kwa kukitana na kuisiania na uno wa COVID-19. Asante.